Ia tātou e whakatata atu ana ki te rā whakanui I te kotahirau e 80 tau no te hainatanga o te Treaty of Waitangi, ka hoki kōmuri ngā whakaaro ki ngā rangatira Māori I wero I te karauna I roto I ngā tau, kia tika ai te aro nui atu ki ngā mātāpono o te tiriti. I tēnei wāhanga motuhake o Rangatiratanga ka tisiro whakamuri ki te tau 2017. E hia ke nei kai tō rangapū kaore I tai ātina nātu ki te marae o te ti I tēnei tau. Everything was big, ginormous. It's a little bit smaller. I was just commenting to my wife how all the shops down here on the lower part of the Waitangi area is less than I've ever seen before. I don't know what's going on, but ki te pai, all good. Kāri whakaitia e ngā tarati o te marae kia kōrero ngā kai tō rangapū ki runga I te pai. Nā ko nā I hunuku ai ngā whakahaere ki te whare runanga. Ko taike te wā, tēnā pēr, kia koe waihotia e rā kaupapa I hakatau manuhiri ki reira. Kia mau mai kei kone I te papa I Waitangi, ara ko ngā treaty grounds. He oi ko te premier o te wā ko Bill English te rā I pōhiritia ki runga o ora kei marae. Ki reira whakaitia ai tana tū ki te kōrero. Memory of Bastion Point is still so much alive. No Ngāti Whātua rākei te whiwhi, e tika ana kia hara mai te premier ki konei I tēnei rā. I roto I te whātakau tau, kia mau maharatia, ki te whakawhetaina ki runga I a takaparawhau, me te wā I waitohungia te tiriti ki konei I roto o tamaki. Nā ngā piki me ngā heke I te ti I puta I te karanga ke whakakore a te puna pūtea I whakatahahia mo ngā whakanuitanga o Waitangi ki te marae. Nare, he wero tēnei ki te marae, me mutu tēnei mahi pōrangi, he pōrangi te mahi nei. Hei pōhehea Ngāti Rāhiri, ko Ngāti Rāhiri ana he te kaiwhakahaere, kei a rātou tunu te mana, e ka ki atu kahore. Ko tēnei kāinga no tātou katoa. I ngā kōrero tō rangapū erere ana ki wāhi kē, I aro etahi wāhine Māori tokorua ki tō rāua o Wawatanui, kia tū hai tātai arorangi I whakatere waka. E ai ki te tohunga whakatere waka kia Jack Thatcher, e hara I te mea me ua ka kitea te wahine Māori e whakatere waka ana. Hala mai nei a kupe, e kite ana ia tō tātou nei mautere motu o Aotearoa. Kari ia e karanga atu he ao Aotearoa. Tōna hoa rangatira. It just has so much knowledge, and when I started, I figured out that knowledge is power, and this is probably one of the strongest ones you could ever get, to be honest, because if the world was to end tomorrow, and the land was covered, what are we going to do? Just float and drift.